for hello people. Yes, I am. The name is Wahimaya, but you can call me Annabelle for short. Guess who is in Ghana right now? Missy Busasa, why no what Ghana has say? Oh, Canata no actress and Momudi Mupa. Umudi mutinti mai wa mu ene beje tinitwa ankasa ya dey esi honom busa se hwan na edru Ghana ha say ye ankasa ya maame abene charge luju okoshe UK for so many years afre no abelande wo Ghana ubehu na ye internet so e dey na wo de be kan ni trini no ono ankasa no wig no etimi to Ghana nyina me Canada eti na ye maame abedu ha yi de interview ahodo no aye be twa to agu because ye guso ye twen ye maame se oba abedru Ghana because ya no and then some baby honomwa ye bebusa no tidi machie na ye nkohia ye maame abenecha Juu Wow. Look at the hair. Yes, and you know, mommy, that's how they are bad down. What say airline no timu sana say too much sana. Esa no wesi obi anim. So what I say? Aha, nti say no ye call baby a wo de edeko because what to play mu sana wo ye no kakraka sa. No wesi obi anim nipa kro no onhu nanim. So what I say? Aha, nti no na mpesa me de bad down kakra. Se si anyankopon adom a yesi town we de. Mpanifo se wo ba wo se mo akwa aba nti ma me mo akwa aba Ghana wo kohye mu ache me Joso me dofo me Joso na UK ti say nyame adom UK boko ye kohye UK obi kan ye say ya kotena UK say ya soansuo asoansa so ati ase aha di ye ho obi kan so ye ho de ye de eja UK ye wo UK na me no I was me bag Ghana ma fe Ghana ti I was me bag Ghana na me be chia busuafo so ati ase na ma wo share UK e di say answer na wo bag Ghana because as ya feel papa UK no 10 years ni wow enfiedu afa na wo bag Ghana afa na ma bag Ghana na no wa shadara. Say why me do? UK why de? Enti what by there I know say yes ni twa no. Ghana for mama kan mo bibi. Wo pesi ni twa mo gi si ni twa si hono mo a. Wo hwe cantata pen, wo hwe bi pen. Ye mama we na gi si ni twa nkasa ye dey. E si ho because when it come to acting na mama we odi mo tintima ye pa. Wo mo veteran actors no. Wonu nie. What ba say tintima. And you said you're acting, no, you'll be back as a Kuma would nay acting, said you're cost no. And say, who say, because Kuma would bar for me, once and call for no white church as skate near the idea. What is a Ghana city trying to bet me as a man home in the bet me as a man who's be because me and more bomb than pa. Oh, share internet so our programs now more, you know. Since I say, see the new hobium, oh, cassette ni ho. Internet and your program I did so. Enti enu aso no mu ye program a omo de ba so what you say program say wo so no omo ya de pa enti enu ana say eko so what you say because we go twese ni kra this time a untumi nya ne cassette untumi nya ne CD internet na so na wo de be ko enti say internet no so program na omo ye no de enye bad kra enti ma wa be de me gidi say woni bi be twetwa bia fine because ma fe ododo no acting ma be me ni ebi mo betwetwa bi so wo hu say ye de Juu TV aba Juu TV e wo ho so what I say e wo YouTube Facebook Instagram TikTok ukona okobo Juu TV a e wo ho se se nyankopon adom a ya ba ya lande
After ye be chat program na kese cantata nyina ye ba betwa e de abra ye be renew ye ba be renew e de twa no ese aba no home ne so biem pa na ade we membusa me ho krampo ntome because de bia no ye be hu na wotri ni ayeku ha ne kra de me hu kra aba down e de na ehye wo nkran ya ase de bia ne be hu na wotri ni ayeku ha de we gero no efre he fa me so me style no me ye eti no sa na no na ma me ho tome se me ye mi ti sa e ma me more vim e ma me moral na boost me immune system no e ma hoden e de ye program e de bra manfo se ma di kan ka se eti we no se airline mo plane mo na wote enti no no oh da be me dey to form where dem dey to form me grofo come from from Heathrow Airport UK the baby si say me dey aba bedru Ghana ha say enso no me sere because me nim say we dey me dey to form ama me dey to form me ya feel person ma me 360 give me a 360 because ya ho watch ala enu na airplane no we cry ya down we cry you lie bad say it again Juu you mean you lie bad that's right that's Once me manyina omo UK say nyankopon adoma ma family na ye kese e wo ho so ase me ko mani ko kan ya na maba enti say amabe program no ye ba yire ye ho aye so ase bibie wo ho bia no ye ba betoto bibia kama so ase enti me dofo papa bi mama for say de o kan ye no omo modin amehwe Juu TV omo like omo subscribe na omo ye sa emma me more vim emma me moral wig no dia hodo se ne bagana bebre za Ghana dia ha na wig ni nyina wo UK e wo ho but Ghana so dia tete dia na me hye nyina yo wo ha Ghana ha show ha obe feel comfortable say Ghana ha na me te na me ko aburochire yo nwi ha ya na me start ya na me hye ya ansa na me ko aburochire yo so ase enti ya da ya be hye so ase Ashiwe we mu na sabi na mete na me de me ti kakrakai nti se makotena ya wo mu na samaba me nka se mejaye me de beto aso and ya show ne de me a e bejaye so ase so we bisa for me ni say what Juu nka bena chan Juu what nka more interview be paso tita me kuchu ne koswa share abena chan Juu because wa ba no aba interview more just e wo hono a ye de be bro nti koswa ne subscribe ma abena chan Juu e short say Juu TV so what I say TikTok Juu TV Facebook Juu TV Instagram Juu TV YouTube Juu TV. Bomadian mention keke. Subscribe to the channel no. Like, share. Now we are one comment. Juu aba no aba o. Ye di program bebre. Bremu wo Ghana ha. Ye be chop program pa ansan ye be san ko back to UK yako. Ye the cantata series papa bi. Enso abremu amamonya bi ahwe. Ye da mase. Wonder ya see dia asa na aka che Ghana for. Eno na maka no. Me say Ghana for me no asema me wama mo ana maka na emo mu nhwe mu ho ye why mu nhwe mu ho ye wadidie mu ene mo na yem ne mu bibia mo kasa mu ene se ne musi kasa sebe mu kasa rough nchempeni for no mu njai youth no mu njai na se obi kasa kire wo maame rough enye ode obi didu papa tema enye ode enti saa na wo nso ntimi nkofa obi papa ana obi maame anim enye fom me da mwase you that's a very mommy. Yeah, Mr. Oh, darling Jesus, you are always on my case. Now they give me joy, they give me peace, they give me grace. So I thank you, my Jesus. Thank you, my Lord. Darling Jesus, oh my darling Jesus, you are wonderful, Lord. I love you so much, darling Jesus, oh my darling Jesus, you are wonderful, Lord. You never leave me, you never forsake me. I can count on you when everyone fails me. You know the time to shower me with blessings, so I love you, my Jesus. Oh.